lagi di channel kami. Di sini saya syutingnya di sisi laut ya, karena di kampung itu apa bang? Bosan ya, bosan kalau bahasa Indonesianya. Ya, pokoknya jangan lupa ditonton sampai habis. Dan jangan lupa lagi like, komen, and subscribe. Dan tolong yang untuk lihat-lihat doang, pencet subscribe-nya sebentar ya guys. Dan terima kasih. Gratis, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing teka beh. Ơi, Wuhan di rumah, ơi, menang lo bacan. Acan euy, kakarep menang seletik sampai hijigan. Oh iya tuh juang dia kan di itu di dapat. Oh, ayo atuh. Anjing, oi. Penghasilan eueuh, jeung dahar ge eueuh. Kumaha euy ieu? Duit tinggal sakieu-kieuna deui. Curang minta we 5.000. 5.000 bang we. Nya Cukup jang lumayan jang nulis sangu. Lah, aing naik sarila sakedeung. kurang eksar banget eksar ya. Oh, duit acan euy. Aja mau maksa anjing karena resto. Mana tuh? Itu tuh. Tuh, mana? Satu. Itu goblok tuh. Samperin yuk. Ayo lah. Mantap. Ayo tuh. Go. Anjing. Kumaha sih anjing? Ngomong sia. Goblok mah. Oi. Anjing. Kunaon. Masih aja lo anjing. Goblok mah. Nah, beuna mana duit? Bukan duit. Anjing duit. Kurang sakieu-kieuna deui Ah. itu. Lewat lah anjing lah. Siap mana? Bacot sia. Bukan duit. Ang sekarang 10 anjing. Payan lah meuli udut anjing teh di. Wah. Lewat udut. Oh, Goblok teh atuh. Kere anjing lah. Jangan duit tetep bener anjing isu mah neangan jeung aing. Awas ditagih si anjing poe. Ore di palas. Sama kalau gitu kalau rame, da Duit mana iya, lain duit aing. tujang madang da eueuh sia teh. Udah teuing, aing mah neangan deui sorangan aing mah. Dasar dilaknat sia mah. Salah bawa anjing ku sih. Mana? Ieu. Aing mah rebu ya, cuma di Udah tapi aing yuk. yang kayak mau didengar nama aku. Itu aja ulang lagi. Anjing aya mangsa euy. janganlah biasanya ya. Mana deh? Duit kumaha? Sekali bereskeun. Tapaleun ieu.